Songmung Presbytery Golden Jubilee Media and Documentation Project nga Pastors episode na dinga tuni phana yo limpi dio cho Presbytery sunga Pastor Senior Pen ke dinga ong kapu Reverend David T Lowum ikom win min ama sa penin ama igali mo win ki paum min pathenin maong ta sahar mo nung hiong le dam na pen tuni phana Golden Jubilee galot na thudo ho holim na ong panthei zalin dam na ipe wa pathin chu thangwa nai ga pe win he ama sa penin ipu ga do no mu chu tu a retired nung hita jong le theology anakichu na seminary min hole anakichu na course ho EPP anasimam ega CP theilau ki pawmente Bachelor of Theology is a BTH kiti he Aizawl Theological College 1975 akoni 81 sunghin kumli sung kana simin ani na in BD Bachelor of Theology ti mama in Divinity Bachelor of Divinity BD to United Theological College Bangalore 1981 akonin 83 sungin kana simkinin le Master of Theology THMP Presbyterian Theological Seminary College and Seminary Seoul South Korea 1989 akonin 91 so 90 sungun kana simin kumni sung theological background so BTH Aizawl BD UTC tengle THM kitin Master of Theology cho South Korea Seoul na bolin lang ama ho a degree sim dan cho la ya MTHT pau cho langa cho THM kiti ai ji pa cho iga sei chet be lang pu tua na seminary experience lo le je pastor dinga calling masanga nahin kho chungchang neu cha naga reflect back nom umje nam naga sei do nom mam theology simla hele elo nahin kho masa ho ipia ko na theology anong ke lu dam ti hoi ma naga sei do nom umje ngam pathin kin mol na to na lungela hi secular o ayong chun kana simin ahilla phatam khat chun Presbytery din mun hoyong din mun nasata in Presbyterian church chu ehong sung Presbytery sung ahin boina ti ding ham lungel chum ta jin Presbytery na jing si chun action committee anikine ananation session pastor ho yung de in the hard lighting si chu o KCC lama anake hitawin auntasun pastor thongkeng le pastor TK Singh chu pastor ordin hero lai tabang din muna kidin lai chun Presbytery sunga koima atha pastor theding ta lo jen chahin pathin kone jong hin tin chu ten le ho bung din muna chu chelama lungyang ai to na kahin petan pathin kone jong an kagelin chun 1979 chun Aizawl khopi akon mission beng akon PYF assembly PYF copy omin chachun palain kachin sten jimasanga chu Presbyterian phalna ip ta ji chun Aizawl lam chu ka ju na hin masan kalut na sangin ti copy ho chu amangin cha chu copy akona chu
BTS course chu ka sim pa de ya sideng le cha kon chun ka zo zo in azola ka zo BTS ka zo nungin UTC chun BD ka applied in chu ama hon zo in phalpi kinuin BD chu kum thum ta bang ka sim ki de ya ban chun 1989 chimasanga chu MTS o hi USA lang hoila yong la kana subject kana de chu pastor pastor care and counseling subject chu ka thil tu pa hi ji chun si chu hoila ya dam ka til le Indianapolis USA ometivin apply ni majosi ki board and hilla visa ki mu thelo che in amun hoila na che num andang umam til si subject pa cho omne ka til PTS ki ti Presbyterian Theological College and Seminary chun aume na che num anti ji chun hieng ka til lama chun applied ka bolin so tiang le chi theological stipend kamu na hi WCC ahin chi le wale na hin kale course ka sim sung sen yong ama ho support e bol ahin tiang le Seoul Korea sunga hobung di Presbyterian hobung miten thedan danin ke na kithopi in pocket money ho ipiding in ta cho 1990 te chem kan jo chu ho Christmas masang jep sa in kong thon hi ki pa min che khang lai 1990 lai chu iga ti le ana so job ding tan na tu khang tabanga he miem din mun dong he na ken thei mong na he che khanga foreign ma ga che yong cho na ki tho pi ding mala cha nong ki le teng le na ki ne pi di keu se cho mi hem cho na ding a hen che lai ha sat lai zo teng question dang ho ai lu tho ti in hi jong le hi che pathian kin bol na dinga na ki pi do zawa tabanga chu Korea nong na chi in teng le to mun za la foreign gam za lo na chut manam kum che adin Presbyterian Church of India General Assembly sunga hi kumgu pana to ahin Administrative Secretary alo General Secretary yong ti yong ang pen chahin sung hin foreign country ka achut ne amuna jong seminar hilo consultation aga chen himi mahi foreign country git tabang aga chut hi alo pi mong in he tabang chu azo ai ga sei bang ne ho chu in sung ha sa hilo le mi gen thei te even in la pathin le ngam na to na jong itabanga wan moi le si na jong imu pha lo ding lai mu pha thei I het pha lo ning ga het pha thei cho pathin nei pui le thei we ti chu pu ama experience a ko na he ga mu do thei na ma he ana dam mo zep ta na ha zep ma chu le sei no nong tam ta nei ding he paw yong he ga lel zep tan je chon chom lang na ga ki do hin tun abanin probationary appointment to iti kumana na muampo 1984 synod session molhoya tun probationary pastor confirm NP 1984 synod session molhoya chu probationary pastor confirm na muhin dahil pastor ordination hi iti kuma le Jatinga synod session 1986 it is Jatinga obunga it session no majo ordain able is Reverend
laki SD lakiang khona ordin ka chan hi Reverend SD Lakyang Khutna kumni probation jowa 1984 kuma ordain na hi la pun na retired kum hi iti kum chu hitam 2020 July 20 ni retired ka hi July 20 2020 na 2020 2020 tu retire jowa kumna na che ki na heta mi min kho cho at molang che him hima cho heta ni jong le in isei masat bang win tu nya dama lim le o muthei dinga ga record thai dinga ong he pathian pui hoi nai chan naw kha choin hi le na pastoral ministry nana to sunga mo po na office na le gam kai le nana tu o chom langa ne no ni ga sei pi the diu ham pu chilai chun e ho sungmung presbytery hi gam kai gu mu hi je karbiang long ma khun thum omin molkhang mongzang deikot gam kai omin chayong hin hobung somwal ai set umahin esom sang tam na lain te sting le abanin khel magam kai omin nc le ni le bol sol le na ko jo gam kai an omin hi eche gam kai group sunga hi pastor e besti bil hi kapo lo po le e a kum ho bo chong ki bang ko e pon se bil sunga kan e gam kai hi kana po ye si mana to mundang o office a hele office ai kina le se presbytery office sunga yong hin secretary administration yong kana pon chubanin executive secretary tia in khel nung in jong hi kana pon hi ja le chun na to na la mai in ho bung mi te som na le patsa jalin mun din an eta to le tham hi experience tam pi hi kana lejin ka ke li na hi za chideng le banin sino na hin 1999 na konin 2010 chani executive secretary ti dingam chala mokun moderator po full time bang ka tongin tabangai mo po na hi ekipi hin pathin lung se na jalen tilai chun pathin lung se nan dam jong ka damin chiti ha jong ka ha nin ting ka te cha kon chun general assembly lama administrative secretary dingin 1900 2010 na konin sorry 2006 chan na Silonga kana pan ki rehin sa kon chun ka hung do kinin kaung do in presbytery sunga mo po na pastor na to na yung katongin tele ti chun executive secretary jong kan po ki de ga mu do thei choi pu cho pastor hin kho adinga eo sunga dinga presbyterian ki vai po na mo po na zo se jo major post ho cho an tu kha lo lo ga na po ba se dinga gam kai ko na presbytery synod jawa asang pen all India Presbyterian churches ho ki khai khom na PCI yong secretary administrative secretary an tu man hen itabang loma hin kho pathian pui hoina an chan he pathian lo pi na mong hen ki paum ta kha che hen tabanga pastor na to na hen pastor question na he aga ki ko yin che ha sat na ki ti pa he je to viewers ave ho kon khan ina he them lo mai the in pastor ya sat na sei ti yom ina gel mai the chui lo hen pastor hin ho elo la pastor na to na ministry he itabang mong ham ti iga he chet diwa ga ki ko in tabang jon tu nei pu yong ga do nom cho pastor na to na
ha sat na nanut ga sei thei ai lo la ha na pen na ga tu I ma experience na ga sir nom je ngam pu ika chehi aha sanna pa hi aphalo lama aha sai ti nei lovin mihim khat thin ko mihim mai hana nei kim jo lo ai wanga ha sanna tam ta ho chu isi do nom na chu pathin hanna thil ki bor do ki tong do thei ti pa chu sina ki la ki sinum zo adi to aga sa jo aga si bang chun bil gu pa mi vin nin kam kai na chi chu karbi anglong yong chu ki jot man na ho le ho ki jot man na jing jong chu ha tho hi pon e khat long len hi lo ai le tidam lampi umong do wa cha chu upa ho lamkai ho dei pu yu wa ki za pe ki po a karbi anglong bon cha phat na ta u chu me kho yo po sa ji po in pastor jo le ama po gi po be se le cholwan te ti ji po pe ji nei banga lampi ki su dum lo na lampi thing sa thing lang lampi jong le matora chi ne be se lo hi ta se de ga chu matora chi na sun chu ai le thing akai lai ti le Saktiman ka di achung lama ki hadiha ki halu dam ti lo ki kaljing den keibon kananup sajin kahang sanjin nom sata chun Saktiman gari driver pad kom khune to sajin ti ho da bang cha en iga gelai le NCL kuna che khelmagam kai de chu manipura kho bung thumi ne yo hin sai pi mol lekot chuteng phai long a hin che ho ai che ding teng a hele havlong nga kona ki pading san ten songbunga pura ki gi do a songbunga kona chu bangten le ke nga ki chi a hin hi lo a le STC council ba chu bul jang san chi jin buchun ki po a ai lo le buchun gi be se me ti ai le chang per ki po a ko chu tui chu ten le tui don ding to ki po a cha chu ni tum ye la abang te le thon bi jong ki nei ji pon ita changa ki chi a thing hlang sai pi mol gam ai lo le ma vom gam ki te ho a chu jo tu meng lu ya changa lam ki zo ne iga ge la ai le ti za la ma ge la ai le sai pi a hi lo hum pi jong ki tu ante ki ti ji ai wang pathi ni nga ki taw jin ti ho cha chu an ki tong khalu hi le itapanga ko na pathin phatna le ha na pa hi ki mu do be se lo din ka ge le ha san ne ki ti ho jo se palgal kal thein le ti tabang din mo na din na ai tabanga pastor ministry na to na ho ga ki che do chu lo pi ka sa ji ka gel ting ai le mit li pum min pathi ni nga yon ki pa thu ka se ji nei anno ha san na pa chu lang khana se ding in mal som dai ja ye chun tu nung lamahin belew en pastor ho tu la hin chin ha sa tapon ngal sung chu nei ga da tha lu le ngal sung ta sun chu jun ha pen agahim bip jing tan ai wa tu lai pastor ho chun chin the ga ri jong ane ta vin tu a ha bil ho chu ama ho china tha chol na be se to lo wa chi win ke ho pha la ya chu dang cha u ya gil kil chung ai ki chi hin mbol lekot gam kai di yong chu len mol kiti akona chu gangjang khotha chu atsa ti lo chun e pu yun upa pau kaga
ก็อาหินอุปปุจุอิจิเล่นโมลุปปุจุเป่าจุงเป่าโซลิจุงเป่าโลเซมนะโลจอมเฮานะอัมมาจุนเลอลัมอดังดังฮอนยูจินกะเจจินบางเตงเลเอกะปุยนาจุลัมกะดงจุนโกมาตุยไอโลเลโกวตุยเงียบละสายปีฮอนเลโฮจุจาติงเลโอลินกินิงโดมินจิวเตสายปีพลุขาจิงเลติวินตาจุเจติงอะไรตุยโดนี่เบเซปนลัมปีโฮจุอะไรบางทีเลนิคัดกะจิวะจุนโลซาวขัดก็หอนาวจุนกระดังซาเบเสตันจาขัดโลวานโลซาวาอมจุปีว่าตามดอนขอนาดอนขอจาจิกามัวไอเลกิตัดเคอาดอนขอจิกินไอดังจาดังโนนาจิกินไม่ยังas gam la suni lum ta banga chi ying ji ai wang chu wang phat dan ta banga ga chen le gang jang dung ji yo chu gam tha hin kan cha bo yong aphathin ai ga bo cha jong na bo cha ya in kha da gol pe mi ta su ho chung ai lai khai ji nga I thun ni la ko na chu chi sa cho tha wa sa kadam dong kadam thin sa yong kan du mai te ma chun sang po ina ga hu na vin bang tin le ti min pastor ho yong a honin ka che ji vin seminar ham mai lo le pham ning ko del ka kaloho sangin ke yong sane kha je khu pastor khu mi an sa ha ni ji pon amai ne cha ne ji bo hin ke hin ke le se khu chu lam chi ne le don ho chu kana pha chom ji hun lo hel jo om ne kyo om ta sun ka ki loi khom ji min pastor jo team in ka che ji ne banin jong ke chlai bo program kai dong kan po lai chun nu te he ka team ji in chlai ya ngulgin pi nun kim lam na chiteng le ngulgin nu ngulmin nu kai rum chiteng le pu pi nu dolet nu te hol upa wang pau bol sola upa wang pau jinu te holoi chinu pi te se hi line jalai a ha nuwin lel ma ke nga ka sewa chalai ya chu cruise revival camping ho ka mangwin monte cruise jong ka mangji win pen tha na thu jong jalai chu mi tam tan pen tha na se chu kithilo la ya itiki pen tha lo ke lo jing ti win ana ngai khat be se jing nu pa ho jing jong ai wa nu pi ho chu to chi cruise camping ho ho akan bol ji ai chi pathin lung se na ja min pen tha na hin ne ji tan si chun kain kho he cruise camping le elbethel camp ho ai tam da emun tam ta ka bi anglong Nagaland cha na kan ki wo kan ni man je ti dunga chu ha san na bi pon ha san na tam ta chi le ba ne dai wang ha san na chunga phat thi na tam ji chu chu tel ne khat ka ga si tha nom chu in sung gen te ke min jong ti podi na po che go in ativa kin ka hausan na wa kani je tia ka che de pon pathin hausan ni kamu nom pathin hausan nom yin ka chi dinga pathin a phat sa le ka che ni ding flight man jo to sa pathin ni ngai to pin tin ka tin lakwa la hin tin ho yin chu ti chun
hi lo li che na ding stipend ho yi chu India ga sim jing the cha hi ai wa chu foreign jing a chu e ka le ka sim na ding e to pe the ding pathin e gun pe ding pathin house na ken kangan e ka kinem pathin house na asang be sen ji ke man no ka tep kha no mai tin upa ho kom yong ka ne se nei je e chun e yan thei pen in sunga ki pat do pa hin pathin house na kamu sang be sen tun chan yong hin pathin house na hi alo pg hi mun ka che na gam tin na hin e 5-star hotel dongwa sun na kan nei ji zan khana sum ka ki na man le ka ne man ho ji yong chu atama tamahin example India sung ji ngai dong e Darjeeling e 5-star hotel akun ka lungin zan khana sum kaman chu 8,000 he ti bangten le 50,000 ka sung ti cho chu ti chu ne pe le in kisa the din ti bo ka to chin pathin house dan dan chu 8,000 na zan khana ka gi a kan ne ho chu kaga gel kin kalam do di tele huja zan khana sang khat gi ne thia bon ka gi thilo na zan khana sang gi sang ko wala ka gi ane don kan ho chu pathin house na ti lo wa chu o bung pathin amal som ji e chun e kain kho chom ta song hin kin bor song hin adin assembly ayong kum gu bal ka umin sitele cha kaga masanga yong office bearer secretary ho lama secretary pokan hiji chon the committee member executive committee ilo le peace and justice committee ti ho ahin e pathenin akehi achemin aching in 18 nahi pathenin opportunity na to serve him ama kin bol na ding phat na he pg kagel ji ai okay mi hat bol la sampen yen the pen hi jong na pathenin e man cha nom da o ka ti ka gel do sin ye chun ka si sau je be je na chu pathin phan le pathinin e som na hona e gen the ha san na pa hi e mato thelo na opportunity thelo na po pathin ikinga ya ne e kin e bol pathinin akin boarding a lam tam ta e man cha do mai ti pa yong ahung pa pe ding khang dong pastor tha ho chuting le theology in simo nume ho hi win pasal ho hi win ain here do pathina kinga i mong wal pathin ama ho ke ma na to sanga lu pi zo e Presbyterian na tong ho jen na to na an mu di di ka ta sana ji achu ka ase do hi ki pau me anave ho video na ve chang lunglu ten ga ngai to tin e chlai ipu ho lim na tu a sei sung minute thum sung ham thu aga sei cho a pastor ministry ana to ana a sat na ai lo le nop no ga sei tha pathin mi pui dan ga sei testimony lo pi mong kha de chi le jengong pathin thil bol the ga mu do the na ga ki sei tho jeng lo wa kum som nga vel na to na hung do tabang thusim hi che tu a minute thum iga ngai pau thusim jo kum som nga vel na ki sema na bu dunia minute thuma na ga sei pa jo hi tabang thuman tam he e honong phate chan gel thu tin phate chan ga ngai to lew hen pathina ikinga phla jing le alampi hung dan ei lo ha sat na I tabang yong le pathina ikinga ya chi jing le pathin in alampi ogong ji nai ti jo ipu wa ko na aman hin kho a to do ta ga mu do the hen e jo media and documentation team in ithilbol na wa ilol hin naw khat jong he tabang thuman tam ho he mangkit lo dinga kitchen dio jo dei ta khat jo hi
เอาตูนabanin question ga chi beleu hen ama he ipo he retired pastor hin abana pastor experience ta isei bangwe chen gam kaya ko na PCI assembly chan mo po na po hi po ajon ama vision na ama ngai to presbytery ga amma sot be na ding ga lunggel ngai to na thumop nom ei lo le vision nei jing le ga sir pe leo chi chu ka de din e ประเทศที่กูนองเห็นจินเห็นหลังขณะมีหิมนายเกี่ยวกับงายเลยลงนัดนาทียองเที่ยวตั้มปีเอาเมนเจจุเพรสบิทีอยู่ที่เพรสบิทีอินนี่ดอลนาวที่หูบุงเอาเพรสบิทีหูบุงหุงกิปัตติลาโคนาจีเลนามายองกิโตเดลาหูบุงขัดบุกอินอุมวยไอ้บางอินลุงเกลซุมหงตาจีอินอดีอิน KCC movement ผานินอิตบังลำไกจิงที่ฮอลอ่างสันฮอนไอโปยอีทิลดาฮิเวนไอเลเพรสบิเทนหูบุงฮิสุมังดิงากิบุเอติฮอยอเกลจีวินอามาฮอนลำไกฮอนเพรสบิเทนหูบุงจูถ้าเทนจริงงานส่งเพรสบิทีอย่างชูคิดตัวจริงเทตปอนแอคชั่นคอมมิตี้ทีวินแอคชั่นคอมมิตี้อาคนนส่งบุงเพรสบิทีพูดนั่นตันยี่จุนส่งบุงเพรสบิทีคิดตัวโลนับเป็นเฮอนหูบุงเฮปัจจิน$2 doctrinal ตาสัน$2กิงานเทพัดตาฮิจีสุดที่เลยจีปัจจินมีเตนอดีเวลส์กามาโคนามิชชันนารีมาสหอนปะเทียนทูดีตาเลปะเทียนทูอากิไวปูนาดีเดอุมตาฮีปาฮีอินปูเปียวฮีพากิสาจีอินจีฮีอันกิตูอินไอจะหินกินกะลุงเกลากะเกลดอจิงจุตูหินอีตะบังเฮียโหบุงกะเลยคอมซาจุมตาสะกะมายองพัดจมละติดิหัมจีเลนะมาอีปิหัมติโหยองจิงเลยโหบุงจุปะทีนาหินจีเลนะมาซิมซาเนปูผู้ดอซาเนปูจีเพรสบิเทนโหบุงอหุงาโคนาเอฮอนปะทีนทูกิมูดอนาวละกาวหินเอกิมูดอนาวไอจินสิโหบุงฮีading bang cha che jing ding pai ke man ko thil tu pe ne hen je chun ho pung ga ma sot pe jing the ne ding le ami him tam la thom pa chu thu chum tan ta hi ma mi him pathian ta san mi lung kha le thaka na ki pum kha te la na I to jing ji wa hi thil ngai kho chu pastor ministry a poi mong hi je chun lagaw lama an phaticha ikiwa jing diwa ikiwa jing thewa le hobung han mo pontin khang to pe di ye chun china mo pon sang pen chu pastor ho hi we ama hon kel ngoi te ho hi e phaticha awa pakai sun iter koma ka kel ngoi ho chingin wa te an sei bangai e ho pastor ho jing na ho pathina kuna lagaw na to na kuna amite thagaw ana phatte sa wa so ya achin jingwa chom jingwa ya wa jingwa le ho bung hi han mon ki lang si yong le ho bung chakhang to pe ding he tu ai din mun jingwa yong hi lam chum ma ho bung ki wai po na ba chum ma yong hi iga ve na le khan to na hi i tam ta ga se di mi jol de aban mana chal hi ji ra hi pathin thwe na la ma hi tun gam tha na to na la ma hi chu tin le ti athil pi ho jing ja e presbytery ki pat ti la sum tam pen chu sang ti bo ya I want to a hi presbytery sunga I budget jing ho jing a lak tam pi lak som li lam ikayo ata ne local ho bung tin ho jing dong adia local ho bung din do mo I ben ai annual budget ho jing dong
ประเทศที่นาทิลปิวเฮอัลลักตามเฮอัลลักไอจิวตันอัครูลเจียวจงเปรสจีวินครูลจันจงอินคุมไอตันจงเวเนวเห็นจงอยขันตุนฮีเอานะจงพาสตอร์มินิสทรีหิงจุเตนนะโตคินโบนะโหจงกุนจุตาโอบุงาอุปโหอหินสิเตงโลคอมมิตี้เมมเบอร์โหอหินสิเตงเลพาสตอร์โหดีอามาหอนลำไกนาปะเทียนเกลงวยเตพัดใจวาวาเลกิลกิลดังใจก้อยโลนานาเลโอบุงจุอคังโตดิไอเปรปิจิองคังโตดิไอนุเมโหนะโตจงเวแล้วนุเมโหกิไว้ปูนะโหจงจิเลยาซังเจนตุยองหินนุเมโหนะมาโหมิมัลตาจิงาจงmissionary ba yong an bol thi tan cho jo si do the nei longru de ten lagaw de ti ta be ai hon pathian kini bol wa le pathian ho bung cho khang thu jing de chu ga si do no me hi ki pa me ipo experience pen pastor in a senior pen pan pastor di presbytery sunga pastor le mo pu nei ho thumop naga nei chu kitse hlang jengin ga vel sei ding yong umpon keima langa kona thudo khat kala nei nom chu ke ho gol ke ho khang ke ho gol be mi ho dinga he pastor dang chu kho a ong teng chu le bang jo na ke ho ngampon nang hi chapang ho dinga he pastor friendly ta chu na ki he aji tu nunga ga gele i het kha hi inte ekiti wanga cho pastor khanin imina in ko ji na pu chapang ki wanga che chu ga personal paijing ji je chen gam chot na chapang ho ne ki chep khom teng chole khat na kaminwa ne hin ko ji ma da ne ki dat mo jin khomi yang lo imina he ti hoi ma chana jo ja cho chapang nong ala ki ngap sung ben ni che pa ga sei do lo na cho pastor tha ho jing jong tabanga cho ipu win na bol banga cha chapang ki che mo ma cho mina ga ko ting chli ki personal ki close pai jing ji pa cho ga dei chom ji a cho ga phun do lo na lan tu ne zo la pen in it's a golden jubilee iman na diva greetings e ga pe le ka de ye ipu Songung Presbytery Golden Jubilee chan ge ja e pui thung wa pathian chu ba choi num hen lang ichi jubilee lopi ta le deum ta epi pa pathian wa choi nu le kin bol na i phate cha ni che the ni divin obung mi te de in presbytery mi te jo se akutina obung tina mi ho yo se ipaka yesu krista minin de sa na le de chom na de pen le sang pen ka pe win his best wishes still he golden jubilee hi obung te dinga mal som na lo pi ta hung hen lang still le pathin ama ding in lo pi na hung hi pe jing ta hen ki pa min tu ai ga ho lim sung seo azoi sei masat bangun kum som liwal kum som ngaw lang pathin leng ma dinga ministry kina to na tabanga chu testimony tabang ai lo le chin do dinga phata ata ipo pastora ko nai ga zawin ama jong apartment luta ipe wa dam sela lelaya thudo na ho don but no aga to khom the ya jin pathin nong i thangwa win chule pat ma sanga jubilee ga dot na ba amange jong pathin dam na pen tin ki pa ta jubilee hoi man khom diu he ikinep naw le itaw naw hi tunia ipu reverend david t thobum to holim na chu chi chan chu hitai ka ki pa